vitamini Tsotsomeng se romgana on FM ina ngana kurongele kweni mahlweni bete va tarangeta hi tindlela hinkwato ku tsutsuma leswaku va ta hetelela va khoma nkarhi mi ta tsundzuka ku hi ku ya hi nongonoko lowu fika makumu ya awara yan'we hi ndlela yaleyo nako loko langutile sweswiwani ku na xiyimo lexi xi nga languta hi tlhelo ra ku va ku langutiwe leswaku loko sweswiwani ku langutiwe matshamele ya swilo ku languteriwe leswaku lava va nga le akariyega leyi na vo va ta va kha va vulavula ku nga ri khale i xandla xa president lava nga ta va kha va vulavula va langute eka timhaka ta siku leri ra timfanelo ta ximunhu ku na swiyenge swo hambanahambana leswi nga ko eka ntirho wa siku ra namuntlha ku katsa na va xiyenge xa vuchuchisi xa Afrika-Dzonga va te na vurhumiwa va nga tala na vo va lava ku komba hi tlhelo ra timhaka ta matirhelo ya vo na hi leswi va ku swi languteriwile hi ndlela yaleyo tlhandla kambirhi ku tlhela ku va na lava va timhaka ta library ya rixaka library ya rixaka hi laha hi kumaka matimu hi ku hambanahambana ka wo matimu lawa ya khumbaka timhaka ta matimu lama hi vulavulaka wona matimu lama ma hetelaka matikuma maka makhumba matshamele ya swilo hi tlhelo ra hi laha mhaka yi fambaka kona ngopfungopfu lowu yi languteka timhaka leti ti khumbaka timfanelo ta hina tani hi rixaka se va nge ri i swin'wana swa swiyenge leswi swi nga kona tindzawulo leti na to ti nga khumbeka loko swi ta ka timhaka ta ntirho wa siku ra namuntlha hi tlhelo rororero hi nongonoko wa Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM makomba ndlela lowu yi nge ri hi ku tisela ku wona twi hi rila aka Amakonde Stadium hi ndlela yaleyo timfanelo ta ximunhu ti na nkoka Mbatshuli Boet Victor loko va kha va vulavula va komisa va nyika xifaniso xa ku loko ku va na timfanelo ta ximunhu hi ndlela yaleyo ku va kha ku langutiwe yihi timfanelo ti kha ti kandziyeriwa ka lava va ti kandziyelaka xana va mani lava faneleke va tiyisisana ku vona leswaku ti hetelela ti tshamiseka hi ndlela yaleyo ku nghene van'wani la MEC Basco Makamo na vo veri va lava ku vulavula hi wo mhaka leyi nga ka yona namuntlha ya timfanelo ta ximunhu tani hi mfumo wa Limpopo va ri yini loko xiyimo xi te tani MEC nhleka Ihlikani khalanga ihlikani ka vengiseri va Afrika wa vulavula na Munghana Lonene mi nghena ku MEC mu ngo hate la mu nga nghena kona hayi ka milava hansi ka Dr. Phophi Ramathuba a ku na nkarhi wa ku ya na le Giyani ya vona nsati na vana hi tshama hi ri mitirhweni khalanga ta vuya ku tevukeriwile namuntlha va ri siku ra nkoka swinene loko hi kha hi languta ka timhaka ta timfanelo na leswi mfumo wa n'wehe na vadla ri nge ri susumeta swoho a hi sunguleni kwalano tanihi mfumo mi ri yini loko siku ra muxaka lowu ri kha ku vulavuriwa hi rona namuntlha khalanga i ta tsundzuka ku i constitution kumbe vumbiwa ra tiko leri ri nga na chaptara hinkwayo leyi vulavulaka hi ti-rights ta vanhu sweswo swi ku komba kahle ku hi swi tekela nhlokweni ku hi ri mfumo vumbiwa ri vula ku hi fanele hi endla leswi hi fanele hi endla leswi xikombiso hi te vanhu va fanele ku ya hi vumbiwa va kuma leswi hi swi vulaka ti-basic services swi le ka constitution swi vula ku hi ri mfumo a ho boheka ku vumbiwa ri vula swi vula ku that's why ku na lava ti-Human Rights Commission va nga swi kota na ku teka masipala kumbe mfumo wa wisa khoto ku va wu tsandzeke ku sirhelela timfanelo ta munhu wo karhi leswi ni vulaka swona i ku loko wo languta mhaka ya gezi a yo mfumo wa boheka it's a basic right it's a basic services that's why mfumo lowu fambini khalanga wu le ka 97% ya vanhu lava nga na gezi mhaka ya mati yi fambini la yi nga famba kona mara swi fika la fanele swi fika kona hi le ka voma 69% leswi vulaka ku ha ri na ndhawu yikulu leyi fanele ku hi famba hi ya ka yona loko wo langusa mhaka ya mapatu i nge vulavuli ntsena hi mhaka ku ve na disaster kumbe swihangu leswi nga va kona swi onhetela mapatu mara ha boheka hi ri mfumo ku vona ku hi endla ku vanhu va 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 tshame hi ndlela ya kahle so hi ri mfumo loko siku leri hi hlangana hi tlangela leswi nga swi fikelela mara ha languta ku hisa ku yini mahlweni because swin'wana a swi fika loko no tirhisa ririmi leri ra hina a ni ta ku it's not yet uhuru leswi vulaka swona a hi se fika la ya kona kambe hi ri mfumo ya kona lexi ni lava ku vulaka xona i ku hi ta kota ku fikelela leswi ku na ku rhandza ku tirhisana ka tihosi ku fanele va tirhisana na vamasipala va vona khalanga sweswi hi busy loko ni fika la namuntlha ni fike nyana letinyana a ni hindza hi le 210
hi le ku inducteni ka ti-traditional councils leti ha ku simekiwa kumbe ta ha ku tumbuluxiwaka Oh, yeah. leswi i ku ndlela ku leswi mi tshamaka mi ni vutisa swo masiku hinkwawo ku va na leswi ya va ngo hi tiva ti-roles and responsibilities ta vanhu lava nga tirhaka ka traditional council Yeah. vanhu lavesa na vo va kona le ve le ku trainiweni va kota ku tiva na swivutiso swi ni vutisaka swona ku development kumbe ku hluvuka loku ku fanele ku ta kule switandini ku ta va usafe kumbe ku ta tishopo kumbe ti-complex i cini lexi vaakatiko va fanele va endlaku xona Yeah. leswi swi lava ku langutisa ku timfanelo ta vaakatiko ti kota ku sirheleriwa ti fikeleriwa hi kota ku yisa mahlweni hi tshama hi kurhula la tikweni un'wana wa lava mi tirhaka swin'we mec wa ndzawulo ya rihanyo a hi ri na vona le a Peter Nchaveleng Tolo va ririsiwe hi timhaka ta ku va matikhomelo ya vatirhi sweswiwa loko ni kha ni vulavula na tatana Victor Mavidula la va ri a va eka water plant yin'wana aka Xikondo Minga va fika va kuma ku yi na tipompo ta mune ka tipompo letiya ta mune ku tirha yin'we leswi vulaka ku a swa ha koteki ku mati ya fikelela ka vaaki hi ndlela yaleyo va vilerisa hi ku na van'wani va nga tirheki hi ku tipompo letiya ti ri tinharhu ti nge onhaki xikan'we se ka swiyimo swa muxaka lowu ka ku va vanhu n'wina hina hi koti hi tiyele n'wina hi ku n'we va ka tipolitiki ta mi vitana hi ku hala ku le ku ndliwenini hala lava va nga thoriwa hi CV ke mi ndlisa ku yini ku va nga kandziyeli timfanelo ta vaaki lexi ni lavaka ku vula xona i xiphiqo lexi hi nga na xona i yo mhaka ku vulavuriwa hi mhaka ya professionalization of civic servants lexi vulaka xona i ku hakanyingi vatirhi va hina a hi hinkwavo lava va tivaka ku va le ku tirheni va ya ntirhweni mati va khalanga loko ku na ku ya ntirhweni na ku ya ku tirheni swi swimbirhi swo hambana loyi a ngo ya ntirhweni i tiva ku i ngheni 7 i chayisa hi 4 mara ku ndleke yini kusukela hi 7 ku ya fika 4 a nge mi hlamuseli mara ku na loyi a nga ya ku tirheni loko a fika na loko 4 yiba a nga tali ku swi vona ku se 4 yibini mi n'wi kuma a ya mahlweni a ri ku tirheni hi ku ka yena i ntirho lowu nga n'wi tisa laha a hi ku i lave ndhawu ya ku ta entirhweni laha a nga ri ku tirheka nchumu hina vona vanhu valava ha ringeta ku va motivata hi ri ti-mec mikama yin'wana ku fana na mina na pfa ni va na hi kotara ni va na meeting na xitafu hinkwaxo ni va vulavurisa ku loko ni jikajika leswi ni kumaka swona leswi ni kumaka swona a ni mina mativa ni tirhi tihosi ta mi nyika xikombiso ku mhaka leyi tshama yi va khumba mi kuma ku na ndhuna yi nga lova ka muganga wo karhi yi fanele yi replace kumbe yi pfariwa i kuma ku swi teka malembe munhu a lovini va muti va ze va hlupheka va nga ha kumi na leswi va fanele va swi kuma mara munhu kota fayili a tsala rito rin'we namuntlha a veka loko we i jikajika i ri mec va ku makamu ku na ndhuna mani loyi a fanele a simekiwa a nga simekiwanga i kuma ku loko i vutisa i landzelerisa i kuma ku a ku nga ri na xiphiqo va muti a ve le ku lweni a ku na xiphiqo kambe vatirhi va wena hi vo va nga tshama ene fayili i nge yi sunguli hi wexe ri mec yi lava vona ku va yi fikisela yi nga ko wena veri mina ngo loko hi vulavula hi veri hi heta na khensa ni swinene khensile nkarhi wa n'wina na me ni khensa nkarhi lowu mo ni ya vona ku swi famba njhani na ku ni fanya ni banyana nenge kwala Iko. a hi ri na lihuwa kwala mi ngi voni ni Mulungu. a ri busy na hina ikove mec i sweswo mingisero munghana lona fm va lava a hi bula na vona mec bioscope makamu va ka va hi nyika xifaniso lexi xa laha ntirho wu fambaka ha kona hi ndlela yoleyo se hi lava ku ta hi ya twa ku premier va ri yini loko va kha va vulavula na rixaka eka nhlekani lowu ngopfungopfu loko kha hi langutaka ntirho lowu nge le ku yeni mahlweni va vulavula hi ndlela leyi vokekana ri tshi sia sivanda ngori rine sa vafumakadzi hezwi u tshi litsha tshifani tsha hau vho Thovhele u mbo ḓi laṱa uri u singo zwa zwino arali nda dzhiiwa nga vho Makamu ḓo pfi Phophi Makamu vhala vha Ramathuba vha khou luza na musi ri tshi pfi hu na vho Charlotte Maxeke hu mbo ḓi pfi ndi Muxhosa vho Charlotte Maxeke ndi Mutokwa ndi vho Manya zwino khe vha si laṱe tshifani tshavho vho Mavidula vha ḓo vha ri tshi khou ḓivha uri mufumakadzi wa muthu wa ma graduate nga science degree ndi u bva fhano Limpopo ndi Mutokwa zwino ra tenda u ḽa kholomo dza Maxhosa ri vho ri ndi Muxhosa mufumakadzi wo thoma malofha ha ngo tea u swika hune ra hangwa uri a bva gai zwino ndi dovha hafhu nda ṱhonipha u vha hone ha vhatholi vhashu kana vharangaphanḓa vhashu u bva kha legislature na musi mailo a u sumbedzwa vha ri ndi vhone vho rangaho phanḓa
ndo zwi vhona uri musi u tshi ṱoḓa u vhudza vhathu ngoho u tou tshentsha vhoradzilani u tou tshentsha zwo vha MPL wa vhathovhele. Na nṋe ndi ḓa nda hwala ya vhukhadzi uri hezwi nda si pfi premier iḽo ḓuvha nda pfi khadzi ya vari, nda kona u ni vhudza zwine nda nyago ni vhudza ngori zwezwino nda tori ndi khou amba ndi premier nda ni vhudza ndi open ni ḓo vha ni khou gidimisa tshiṱaraṱe tshiḽa tsha bikadi vha tshi ri makahambe makahambe. Zwino mara ndi khadzi ya vari kana ndi tovhele ahuna no ḓo ntsengisa namusi ndo guda uri hayi u tou tshentsha title heiḽa yawu wa zwa nga nḓila ine wa funa ngayo. Avha vhoṱhe ro ḓisumbedziwa upfhi ri na vhone nguda, ri na vhone mpumbuluni, ri na vhone tshifhefe, ra dovha hafhu ra joiniwa nga mbokodo mufumakadzi vho Dikeledi Mhetle. Ndi hone vho Rikanda na vhone vha nga ḓivha vha songo kona u vhoniwa musi hu tshi khou introduciwa na vhaṅwe vhane thi ngo kona u vha vhona, mara zwa zwino hafha phanḓa ndi khou vhona dzi MPL dzashu ndi vhone vharangaphanḓa vhashu avha vhane hoyu mushumo une ra u ita ḓuvha ḽiṅwe na ḽiṅwe vho imela vheiwe sa lushaka vha ḓa vha tshi khou ṱola uri ri khou ita zwone na, ri sa iti zwone vha ri vhidza vha ri vhudza uri hafha na hafha a si zwe vhathu vha ni khethela zwone. Ri khou livhuwa vho kona u ḓa hafha, ri khou livhuwa u vha hone ha vho imelaho vho executive mayor yashu vho councillor vho Nkondo vhane vho apologize, ri na vho councillor vho Mamedi vhane vha khou vha imela, mayara washu ane a vha mudzulapo wa u thoma kha masipala wa Thulamela vho Bakoma vho Rambuḓa na vhone vha vha khou ngevedza uri na nṋe zwino ndo guda. Next time ndi tshi nyaga u vhudza vhadzulapo uri hezwi zwo ṱareka ni tshi fhisa dzi library ndi tou pfhi ndi Bakoma, u Bakoma a u sengisiwi. Kha ndi dovhe ndi lumelise u vha hone wa vhurangaphanḓa ha pfanelo dza vhathu, khomishini ya pfanelo dza vhathu ine fhano vunḓuni ḽa Limpopo i khou rangwa phanḓa nga vho Victor Mabidula. Ra dovha habe na komishini eyi ya gender equality ine i khou rangiwa phanḓa nga vho Advocate Gumede. Ri na vhaṅwe vhaimeleli vha dzi chapter 9 institution, ri na vharangaphanḓa vha dzi kereke vha vhurereli ho fhambananaho, ri na vhueni vhoṱhe vho ramafhungo, vhaṅwe vhathu vha vhuṱhogwa vhane tshifhinga tshoṱhe ri ya vha hangwa ndi ngauri ndi dzi councillor dzashu. Kanzhi ri recognize muṅwe na muṅwe, vha ḓivha vho program director councillor vha ḓo shuma na ri vha ḓadze stadium, hezwi vhono tshi ḓadza tsho ḓala ni swika na recognize na nga tshavheinwe dzi honorable na hangwa murangaphanḓa ane a vha kha ground ane a vha councillor, ward councillor na dzi councillor dzoṱhe dzi no bva kha mimasipala whether ndi kha tshiṱiriki kana ndi masipala wa local. Ḓivhani uri ri khou livhuwa mushumo we na u ita ngauri without makhanselara ro vha ri si nga vhi na vhueni ho ḓalaho ngo rali. Rine ri Bulugwane hangei vheiwe ndi vheo vhane na vhona Thambulo, ndi vheo no dzula ho tsini na vhadzulapo, ri khou ni livhuwa. Vhurangaphanḓa ha madzangano a vhashumi ndo sumbedziwa uri vha khosathu dzangano ḽashu vha khou rangiwa phanḓa nga muṅwaleli vhone vhane. Ri khou ri masari ya ḓuvha ḽa ṋamusi ro kuvhangana hafha kha vhupo hovhu ha Makonde, vhupo vhune ri tou vhuḓivha zwavhuḓi vhuḓi uri vhuḓivhelwa vhu na sialala ḽo pfumaho nga maanḓa, whether ri khou amba kha zwiḽa zwa vhurereli ha tshirema, whether ri khou amba kha mafhungo a dzipolitiki. Ri a zwi ḓivha uri ḓivha zwakale i a sumbedza uri hovhu vhupo hashu ha Makonde hu khou contributor hani kha ḓuvha heḽi ḽa ṋamusi ḽine ḽa vha hone na maṅwe maḓuvha ane a vha a ḓivha zwakale kha khaḽenda yashu ya Afrika Tshipembe. Havhaḽa vho no tou tolela ḓivha zwakale vha sumbedza uri ndi tshi vhala hedzi ḽa dzibugu uri hafha ndi hone vhubvoni he ṅwali mudzimu washu rine vhavenḓa a vha a tshi khou bva hone. Ṅwali o vha a tshi dzula hafha he ndi he ho vha hu tshi kona u nyambedzano na vha matongoni, ndi hone he vha 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 tshi kona u sumbedzisa musi mvula isani tshipera ane na vhone ndi vhane vha vhuhosi. Ri tou zwi ḓivha zwa uri
ḓivha zwakale i ri funza uri vha ḓivheliwa vhuṱali havho, vha ḓivheliwa uri vha na maanḓa a phodzo, vha ḓivheliwa uri vha a kona u ri konanya na vha matungoni. Zwino ndi ngazwo ndi tshi khou ri hafha ndi hone he ṅwali mudzimu wa vhavenḓa a vha a tshi wana premier va nge le ku hlamuseleni eka ntsongo hi matimu ya laha ndhawu leyi nga ka yona hi ndlela yoleyo seke hi nga siya mahlweni na vona a hi sungule hi hundza hi laha hatla lama nga velekiwa hi norho wun'we vuswikoti eka maskhandi mamiliyoni nduma na ndyangu xana mali yi ta va hambanisa kumbe yi va aka telenovela leyintshwa amalanga wa fani yi sungula hi April 2025 exikarhi ka vhiki ya 6 namadyambu eka SABC 1. Masanda wena ladies va lava ku tiyisisa leswaku hi vona tingwenya ta ntlangu wa bolo eMzansi kambe University of Western Cape va tshemba leswaku va ta va va khomile hi ku hlula eku heteleleni. Lowu i ntlangu wa Hollywood Bad Super League wu hlangana tingwenya eka ntlangu wa bolo Mamelodi Sundowns ladies na University of Western Cape ladies hi Mgqivela wa 22 Nyenyankulu hi hafu ku be awari ya 2:09 twi eka SABC 1 u kuma na hi ku olova eka SABC Plus wu tisiwa eka wena hi ku tinyungubyisa hi SABC Sport. For the love of the game. Timhaka leti hisaka u tikuma ntsena eka Afrika wa vulavula. Isweswo mingisera mngana lona FM 2 kusuka Amakonde Stadium premier vele ku vulavuleni hi siku leri ra tifanele ta ximunhu a hi tlheleleni ka vona ya mahlweni hi ndlela leyi umXhosa kana umuchangani kana umutsonga nothe hedzi pfanelo no lweliwa dzone nga dzangano leneli lela ri litshi dzhena nga 1994 la ita uri commission heyi ine ya dovha i khotola hedzi pfanelo ibe hone. Zwino ndi khomba hezwi nga uri ndi ḓo to topola vhavhili vhane ra vha ḓivha vhane a si kale vho vhidziwa vha humela vha matongoni vhe mudzimu a vha vhidza nga uri zwe vha vho ḓela zwone fhano shangoni vho zwi fhedza. Ndi henefha Makonde hune ra to zwi ḓivha zwavhuḓi uri Ḽizhaka Nḓila Amos Mbedzi u bva hone. Makonde a vho ngo producer vhalwela mbofholowo ya Afrika Tshipembe fhedzi ri to zwi ḓivha uri tsho ḽaho mufu Amos Mbedzi ndi musi e kha maṅwe mashango a tshi khou ri ri nga si ḓifhelwe nga mbofholowo musi vhaledzani na rine ngei Swaziland vha kha ḓi tambula oya a sacrifice vhutshilo havho ndi ṅwana wa vheiwe arali ni sa ḓiṱongisi ngaye a thi ḓivhi ni ḓo ḓiṱongisa nga vho nnyi ngauri Amos Mbedzi ndi muṅwe wa vheini ane o vha a tshi pfesesa uri heyi mbofholowo ri lwela hoṱhe. Ri henefha ndo ri ri tshe na vho Thovhele hangei ri na Maila Usumbya na vharangaphanḓa na khansele na nnḓu ya vhuhosi vha sumbedzisa uri vhupremier rine ri fila uri ri dovha ro ṱhoniphea musi luvhanḓe lwonolu lune ra khou ya khalo ra si tsha luvhidza Makonde ngauri Makonde ndi shango hu na vhathu vhanzhi kha ri hu vhidze nga dzina ḽa mulwela mbofholowo Ḽizhaka Nḓila vho Peter Dambuza Malanda. Hei tsheo hupfi ndi kale yo dzhiwa mara a ri thu u implement. Zwino ro tendelana henefhala vho MEC Nakedi na vhone vha ḓo saina ngauri attendance uri vha vhe hone. Havhala dziṅwe dzi MEC ro tendelana uri a i tshavha decision ya khoro kana decision ya masipala wa Thulamela ndi decision ya vunḓu ḽa Limpopo uri tshiṱediamu hetshi kha tshi vhidziwe nga vho Dambuza Malanda. Zwino ri khou fulufhela uri vho meyara na khansele yavho makhanselara ni songo vhona nga nda ndi khou tou ni khoḓa mahala nda ndi khou ni khoḓa uri ndi tshi ḓa ka heḽi fhungo ḽa uri ṅwaha hoyu songo fhela ri sathu gazeta hetshi stadium next time ri tshi ḓa ri ya stadium tsha vho Peter Dambuza Malanda.
ri khou amba hezwi ngauri ri nyaga u humbudza na zwiḓulu na zwikwenda zwashu uri zwi ḓivhe uri hezwi ni tshi khou ri hu na Human Rights Day a si ḓuvha ḽa u sokou takala upfhi a ri tshikoloni ndi holodoi a ri mushumoni, ndi ḓuvha ḽe ḽa ḓa nga ṅwambo ya biko, nga biko ḽe ḽa vha ḽi si ḽoṱhe ḽo ḓaho na nga malofha. Ri tou zwi ḓivha zwavhuḓi vhuḓi uri ndi ḓuvha ḽe miṅwaha ya 65 murahu hangei vhanna na vhafumakadzi vho ri vha tshi gwalabela pfanelo dzine nne na inyi namusi ra khou ḓiphina ngadzo. Na u bebiwa ro vha ri sathu bebiwa 69 yavho vha swika hune vha vhulaiwa nga tshiṱuhu, ha dovha ha vhana vhe vha huvhadziwa zwino vhavha. Heḽi ḓuvha kha histori yashu ndi ngazwo ndi tshi hana hu tshi pfhi kha ri yo pembela, kha ri yo celebrata, ndi ri kha ri yo commemorata, ngauri a si ḓuvha line ḽa vha na histori yavhuḓi. Ri vha naḽo uri ri ḓi humbudze uri hezwi ri tshi khou lilela uri kiḽiniki i vule 24 hours ri zwi ḓivhe uri a i dovhe i vhe rine ri no tsireledza manese vho no khou ḓo shuma kiḽiniki heyi uri vha songo tshipiwa. Zwo mbaisa nga maanḓa vho emisi vho radzilani kiḽiniki ya Mashamba i tsinisa navho ngauri vha vha khou nṱalutshedza uri vhathu vha Sereni, vhathu vha Tshivuyuni, vhathu vha Figai, vha Bulasini Tshivhangani, vhathu vha Mukondeni vha shumisa iḽa kiḽiniki. Ndi tshe MEC wa health vhone nguḓa vha tou zwi humbula ro ya ra i vula 24 hours. Asikale zwino yo valiwa nga ṅwambo ya vheiwe na vhana vha vheini, zwa zwino khou amba khadzi ya vari vhana vha vheiwe vho swika hangei vha dzhenela manese vha a vhudzisa uri ri shuma hani 24 hours ngeno uri ndi vhenevha vhana vha vhathu vhane ra vha ri tshi khou vha thusa vho no khou ri pandamedza vhusiku vha tshi ḓa vha ri dzhiela vha ita na u ri tshipa. Hezwi ri tshi ri ni na pfanelo dzi ḓa na dzi responsibility, hezwi ri tshi ni fhaṱela library ri ri ndi ya vheiwe, hezwi ni tshi fhaṱelwa dzi ofisi dza dzi social worker a si dzavho radzilani ndi dza vheini, hezwi hu tshi pfhi hu khou ḓa musina makhado SEZ a si ya vhontu, a si ya vho Matibe, ndi ya vheiwe, ndi ya u itela uri vheini ni wane mishumo. Ito nga ungari rine muloi washu ha tsha tshila ngauri muloi wa vharema khavhe a tshi tshila a ḓo ri pfela vhuṱungu. Ri itelwa zwivhuya nga muvhuso washu ra dovha ra zwipfumula a ḓo ri lovhulula. Muloi washu o ṱuwa na zwino a thi ḓivhi uri ḓo tou ita mini, ndi dzifhio ṱhangu dzine dza nga ri thusa uri ri lovhululwe zwine ra zwi ita. A ri ḓifuni ni ri ni tshi khou ri ni khou ṱoḓa kiḽiniki na gwa tshikonṱiri badani na fhisa nga murahu ni ri hu na pothole no tou gwa vheiwe vhana. Zwino nṋe ra ri tshi khou ri heḽi ḓuvha ndi ngazwo ri tshi khou ri na stadium kha ri tshi penga madzina a mazhakanḓila vhukati hashu ri na mashudu ri na ḽizhakanḓila ḽihulwane vho ṅwenda mutsu. Hezwi vha tshi sedza hezwi zwine na khou ita vha ḓi vhudzisa uri ndi zwe nda sacrifice vhutshilo hanga ndi tshi sacrificela zwone na, ngauri ndo sacrificela uri vhathu vhanga vha ḓe vha tshile zwavhuḓi, uri vhathu vhanga vha ḓe vha wane hu tshiliwe nga mulalo, hu tshiliwe nga dakalo. Ndo ṱuwa nda litsha vhuswa, nda si ḓiphine nga vhuswa hanga, nda si ḓiphine na muṱa wanga, nda ri ndi khou yolwa. Mara zwino ndi tshi vhuya vhathu vhe nda vha lwela ndi vhone vho no dovha vha tshinya zwenezwiḽa zwiṱukuṱuku zwine muvhuso wa vha u khou vha itela. Zwino rine ri khou ri heḽi ḓuvha kha ive ḽone ḓuvha ḽine ḽa ḓo ri thusa uri ri pfesese uri pfanelo dzashu a dzi ḓi dzi fhedzi, pfanelo dzashu dzi nga si sokou ḓa ra sokou dzi sedza, kha dzi ḓe dzi pfanelo dzine dza vha na u ṱhoniphiwa nga ngomu, kha dzi vhe pfanelo dzi re na vhuḓifhinduleli nga ngomu. Ri khou ḓiri nangwe zwo ralo vho Mabidula ro ḓi vhona mishumo ine dzi khomishini dza khou zwi ita, ri fanela u dovha ra vhudzana ngoho uri ri kha ḓivha na thaidzo khulwane nga maanḓa. Ndi thome nga thaidzo hedzi dza uri a si kale kale ri tshi khou tou pfha zwene zwino hu tshi pfhi
ungari ndi miṅwedzi ri tshi kha ḓi tou dzhena sa 7th administration hapfi vhafumakadzi vhavhili vho swika hune vha vhulaiwa mivhili yavho ya poswa tshitumbani tsha dzinguluvhe uri dzinguluvhe dziḽe. Ndi nyaga uri ro imela muvhuso ndi livhuwe dzi MEC dzoṱhe dze ra dzi vhona dzi tshi khou ima na u tikedza vha miṱa ngauri havha vhathu ndi vhomme vha re na vhana mivhili yavho i tou dzhiwa ya fidiwa dzinguluvhe. Zwi amba mini zwenezwo? Henevho vhathu vho fidaho dzinguluvhe ndi vhone vho no dovha vha ya Amerika hangei vha swika vha ri vhone vha khou vhulaiwa. A ri nyaga u vhudzana ngoho, kha ri vhudzane ngoho. Vha tshi swika vha vhudze na haningei vha tshi ṱalutshedza maAmerika avho vha ri na rine ri ya vha vhulaya ra fida dzinguluvhe. Rine vho a ri vhulaya a ri ḓivhi uri ndi nnyi o vha vhulayaho ngauri ri fanela u fhambanya vhutshinyi. sweswo mingiselo mugana rona FM premier lava ngena ku vulavuleni a hi tweneni ku lava va nga la mavhengeleni lava khome yini ta vuya yisa mahlweni teka leswi. Vutshamo bya vanhu eGauteng va rhandza ku mi tsundzuxa hi vaxisi lava hangalasaka tifomo ta vuxisi, tipostara na switiviso mani na ku xavisiwa ka misava na tiyindlu ta mfumo. Leswi i vukanganyisi lebyi endleriweke ku yivela mali leyi tirheleke hi matimba. Vika ku phangiwa ka misava, ku xavisiwa ka misava swi nga ri nawini, kumbe tifomo ta tiyindlu leti kanakanisaka, tipostara na vugungundzwana eka 0800 701 701 kumbe email eka ethicsdhs@gauteng.gov.za. Tshwane University of Technology Ladies va hlotana na mikutlunya yinharhu kambe Copperbelt Ladies va na kungu ro hambana. Va lava ku tlanga bolo yo saseka va tifambela va ri vahluri aku heteleleni. Lowu i ntlangu wa Hollywood Bet Super League. Hlalela tintombi ta Mzansi na ntlangu lowo xonga. TUT Ladies na Copperbelt Ladies hi Mgqibelo wa 22 Nyenyankulu hi 10:30 namixo 3 eka SABC Sport DTT Channel 4. Wu ta kumeka ku olova na le ka SABC Plus. Wu tisiwa eka wena hi vutinyungubyisi bya SABC Sport. For the love of the game. ku kandziyela na timfanelo ta vanhu van'wana naswona i nandzu lowukulu seke a ku ve vutihlamuleri bya wena ku hlayisa no hlonipha timfanelo ta vanhu hinkwavo. eka n'hweti ya timfanelo ta ximunhu na munghana na Nene FM. #hi van'we hi va nkoka #60 matimba ya xiyanimoya. munghana na Nene FM makombandlela dzumba na mina na the G-Funk Ike Ngobeni. Hi la ku ta tiva ku loko se hi vulavula hi swakudya leswi swi olovaka ku va munhu a swi lulamisa ku nga swakudya swa nanhlekani hi nga va hi kha hi vulavula hi swakudya swa njhani na njhani kambe munhu a nga nghena so na ku khoma nkombe ka a nga swi tivi ayi mi njhani na wa khona mina leti lunga wa vona guxe leti thela guxe ni hlanganisa na mandani mi kha guxe hi madani guxe ti hlanganisa na mandani ni kotanyana ku dyanyana vuswanyana bya ku talanyana ni ku ri vona guxe a ri keceli ra n'wina mara musumbuluku ku fika ra vutlhanu eka munghana lonene FM makombandlela. Timhaka leti hisaka u tikuma ntsena eka Afrika wa vulavula. Ku cinca loku ta va kona mingiselo mina i ku sweswinyana hi 5 timinete ku nga si ba awara ya 13 hi ta kuma mahungu ya misava ivi kusuka kwalano xipano xa tiko xetlele xi ku teka hi mahlo ya nqondo xi ku yisa le a Kariega laha mi nga ta twa mbulavulo kusuka ka xandla xa president tatana Paul Mashatile hi ndlela yeleyo seske swi nga leswi a hi tweneninyana minete leyi nga sala ni twa ku premier va ha ku yini kusuka le a xitejini haningei chitirikini cha Capricorn. Zvino vewe vokhotsi vathu va mudzimu a ri tuima raita mutingati rasedza uri ndi vonyi hava vane va khou tambudza vafumakadzi na vana ngauri pfanelo dzashu ri nga si kone u swika uri ri nadzo ngeno vafumakadzi va tshi kha ḓi tambula midini yavo ende ri songo zwipelana u tambudziwa ha vafumakadzi na vana whether u mukegulu ane u tsini no ṱuwa fhano shangoni va a tshipiwa
hava vo radzilani va zwi vone hezwi zwithu na vho mathe vhakegulu u tshi pfiwa 90 years o dzhenelwa nḓuni nga mutukana u to dzhenela mukegulu na vhana vha lushiye ri vhudziseni uri ro vha ri tshi ita miyaro zwibadela for lushiye lwo tshipiwa nga muthu wa munna u to ḓivhudzisa uri wo rala u munna zwi to ḓisa hani hafha ṱhoni yau zwi ḓa hani uri u swike na mukalaha a vuwe kha lushiye ni ya zwi vhona ndi tshi ri muloyi washu ha tsheo o vha ḓo ri pfela vhuṱungu a vhusedza hezwi zwithu zwe a ri ita a tshi ri lowa lushiye luṱuku vhana vha 3 years vhana vha 3 months zwino ri ḓo celebrate hani human rights ngeno ri kha ḓi vha na thaidzo dzenedzo ende ni songo vona ungari ndi vonyamukama isweswo mingisero munghana na FM leswi va vula swona va kombisa timhaka ta ku ri onge ti na mintlhontlho naswona mintlhontlho leyi nga na yona yi tikomba ya hi tikela ngopfungopfu loko ri ku hi vulavula hi timfanelo kambe ka ha ri na van'wani va kandziyelaka timfanelo ta ximunhu hi ndlela yaleyo a ni tivi hambi ha ta vuya loko ho vuya mi ta twa hina loko ka hi nga ha vuyi a ni ri na Fumani Makaringi na Ncindani Eric Mabasa na Arnold Mtombeni hi ndlela yo yele se imani ya twa ku mahungu ya misava ya awara ya n'we ya fambisa ku yini nhlekani eJohannesburg Tembisa Alex Nasowetho kuya kwale kagiso tshama na hina eka 103.2 FM Munghana Lonene FM Magombandlela mahungu eka SABC ya tiyimele ha woxe a ya voyameli etlhelo ro karhi mahungu na vongi ya ku dlawa ka vanhu vo tala elanga eKariyega. Our province, because our province was deeply involved in the struggle. So whatever that you do here, you must always know that you must be able to do in Strathaven, Queenstown, and East London and Bishop, etc. So we are working around that and find a common comprehensive strategy to relieve such kind of people. Kasi loko swa ha ri tano un'wana wa vaaki u tekile nkarhi lowu wa namuntlha ku burisana thwina xandla xa President Paul Mashatile a n'wi hlamusela hi ta switshembiso leswi va tshembisiweke swona swi nga humelelangiki. They are not concerned about us. When they said you were coming with Mr. McKenzie, I was happy because you don't know the pain we go through here in Kariyega. Every 21st March, we are given food takeaways. Majodina was here as well, but we still were not helped. They keep saying they are coming back. Maphorisa eLimpopo ya vula leswaku ya lulamile ku vona leswaku ku na vuhlayiseki hi nkarhi wa ntlangu wa bolo ya milenge ya Bafana Bafana na Lesotho erivaleni ra mitlangu ra Peter Mokaba ePolokwane. Bafana Bafana va rhurhela Lesotho eka ntlangu wo tlangela ku va kota ku fikelela eka mphikizano wa Cup ya Misava namuntlha. Muvulavuri wa maphorisa Brigadier Hlulani Mashava u vula leswaku ku na makungu yo vona leswaku ku na vuhlayiseki eka vaseketeri na vaendli hinkwavo. Mashava u kombela munhu un'wana na un'wana loyi a nga vona We want to assure the footballing community that all necessary measures have been put in place to ensure a safe and incident-free game between Bafana Bafana and Lesotho. We encourage everyone to work with the police to root out all criminal elements within Peter Mokaba Stadium precinct. Vanhu vambirhi va hundile emisaveni ku vaviseka van'wana vanharhu endzhaku ka mhangu ya ku buluka ka ndhawu leyi ku endliwaka kona switirhisiwa leswi pfuxeleriwaka ku va swi fanele ku tirha nakambe eAcacia en'walungwini wa Pitori. Ku vikiwa leswaku nchumu lowu nga tivekeki wu nga va wu ri wona wu nga vanga ku buluka ka matimba endhawini leyi tolo na nhlekani. Hambi swi ri tano a ku vangi na ndilo xivangelo xa ku buluka a hi se tiveka. Mavulavuleri va xilamulela mhangu eka masipala wa Tshwane Lentshe Mguni. A total of 5 patients were affected by the explosion. 2 patients suffered fatal injuries because of the explosion. 2 patients sustained critical injuries and were treated on the scene and airlifted to Netcare Mayo Park Hospital. 1 patient sustained severe injuries and was treated and transported to Netcare Acacia Hospital.
khumenka wa vanhu lava va khomiweke swihehlo swo cela migodi swi nga ri nawini ku xavisa swidzidziharisi na ku tlula milawu ya vanhu vo huma ematikweni mambe va languteriwile ku ya etikhoto ta majistarata ta Port Nolloth na Kimberley vhiki leri taka. Ntlawa wu khomiwile hi nkarhi wa mapfhumba yo secha hi maphorisa. Muvulavuri wa maphorisa eNorthern Cape i Timothy Sam. Numerous mining implements including spades, bags containing suspected diamond-bearing gravel, drugs that includes mandrax, dacha and crystal meth valued to more than 20,000 rands was confiscated. The suspects will appear in the Port Nolloth and Kimberley Magistrate Courts respectively soon. Kulangutisa eka hungu leri ri nga rhanga emahlweni siku ra timfanelo ta ximunhu i siku leri vuyisaka mahlomulambilu eka mindyangu leyi khumbekeke ya vanhu lava va nga baleseriwa va lova eka mhangu ya ku dlawa ka vanhu vo tala elanga eKariyega. Mahungu ya herise sweswo ya awara ya 1 sweswi ya ka nongonoko wo hlawuleka wa tiko a xetlele inhlekana. Kerensele yi kulu swinene eka OK Furniture sweswi yi sungurile na xitoko xi xaviwa hi xihatla. Kuma furniture, switirhisiwa swa gezi na swa technology hi mixavo ya le hansi swinene. Swin'wana swa swona hi mixavo ya le hansi ku tlula ya tifemeni. Endzela vhengele ra ka OK Furniture ku nga se fika ti 23 March ku na swipimelo. Xava u kuma xiphemu xa wena xa 1 billion rand hi minhlayiso ya ti-Spar Rewards ku ya fika leti 21 April. Titsarisele eka ti-Spar Rewards kutani u kuma swo tala nkarhi hinkwawo loko u ya etsilini. Kuma 450 gram bukumu Weetabix original hi 27.99 ntsena. U hlayisa 9 rand kumbe 200 gram kumbe 230 gram Nescafe Classic Coffee Granules kumbe Toy Pack hi nga katsi decaf hi 99.99 u hlayisa 30 rand. Mintsengo leyi yi kumeka ku ya fika leti 23 March loko xitoko xa ha kumeka. Ku na swipimelo. Timhaka leti hisaka u tikuma ntsena eka Afrika wa vulavula. Bari ni ku tsundzuxa leswi mingiseri wa mina ku ri xana wa kuma television kumbe veri wa kuma television hi tirhelo ra analog loko muholo wa wena na ndyangu wa wena wa n'hweti na n'hweti wu ri 3,500 rand kumbe ahansi kona u fikelela swilaveko swa ku kuma decoder ya mfumo ya mahala na ku ngheniseriwa yona. Vuhaxi bya television bya analog swi ta timiwa hi 31 March 2025. U nga vileli u nge kayeli u nge saleli endzhaku. Endla xikombelo namuntlha eposweni ya le kusuhi na wena kumbe u nghena eka www.stbregistration.gov.za leswaku u kuma decoder ya wena ya mahala na ku nghenisiwa yona. Kumbe loko u lava ku kombela kumbe ku kambela xiyimo xa wena xo tsarisa u nga tirhisa #cinca u nga sali #GoDigital. Loko u lava marungula hi xitalo rhumela WhatsApp eka nomboro ya 0600 625 458 kumbe fonela ka 0860 736 832 kumbe tirhisa email ya support@sentech.co.za. hambi webchat eka www.sentech.co.za kumbe eka Facebook Messenger eka @sentech_ltd. Sweswi hi ya mahlweni na nongonoko tikwaxetleni manyika hi mbita. Sile kusuka ka Khalanga Pet Matebula kusuka le mugangeni wele Makonde kusuka masipala wa Thulamela eka ku va mi nyiketi tintambo ka nhlekani wa siku ra namuntlha hi tlhela hi ba mandlavila kusuka bongi n'wa mun'wana timaluleke ku va hi nyiketi mahungu ya misava eka nhlekani wa siku ra namuntlha i nkarhi wa hina yi kwala ka timinete ta mune ku bile awara rin'we i nongonoko wa mahungu hlawuleka wa tiko wa Xetlele vito ni Ernest Ntimbani ka siku ra 21 Nyenyankulu lembe ra 2025 i siku leri ku tlangeliweke timfanelo ta ximunhu. Eka siku ra namuntlha hi langutele ku tisela mbulavulo lowu nga ta landzela ku nga ri khale lowu nga ta va wu ta na xandla xa President Paul Mashatile lowu nga languteliwa ku va wu karhi wu vulavula ka siku leri fanaka ra ku tlangela timfanelo ta ximunhu. Una mun'we mufumakazi wa sika nhlokomhaka leyi yi nga ku yeni mahlweni ka ntirho lowu nga ku yeni mahlweni nhlokomhaka leyi va ka yi ri kona ku languteka timhaka ta ku deepening
culture of social justice and human rights. Eka siku ra namuntlha tiko lesiku leri tivisiwe ximfumo leswaku i siku ro wisa hi lembe ra 1994 la ku langutiweke ka ku va ku dlawile vanhu kusuka le a Sharpeville la ku hundzeke misaveni vanhu vo ringana kwala ka 69 ka vanhu vo ringana 180 va vavisekile ndzhaku baleseliwa hi maphorisa hi nkarhi wo kombisa ku vilela va lwisana na nawu lowu vekiwile hi nkarhi wa xihlawuhlawu la sweswi kusuka le a Eastern Cape endhawini leya ya Kariega la ku languteliweke ku va xandla xa President Paul Mashatile vulavula eka nkarhi wa sweswiwani holobye wa swa mitlangu vutshila na ndhavuko u le ku yiseni emahlweni a karhi a vulavula ku ta lulamisela leswaku xandla xa President Paul Mashatile ku va ta nyika mbulavulo ka siku ra namuntlha kasi swin'wana leswi swi nga va kona ka ntirho lowu ku vi ku langutiwa ka vanhu lava nga dlawa eka ndhawini ya le langa Kariega la Premier wa xifundzakulu xa Eastern Cape Oscar Mabuyane a tiyiseke leswaku mindyangu leyi nga khumbeka a va yi sukelangi kambe va le ku nyikeni ka seketelo no tlhela va langutela ku va horisa ka timbanga leti va vavisekeke ku lahlekeliwa ka varhandziwa va vona loko a langutele ku va hi karhi hi twa leswaku xandla xa president va vulavula a hi twene leswaku holobye Mackenzie va hlamusela swa ku yini ku va ta lulamisela leswaku xandla xa president va hi tisela mbulavulo. Alone. He has with him one of the most friendliest people you'll know. She was like a mother to all of us. His lovely wife, Mrs. Mashatile, if she can just stand and you can see what a beautiful wife our Deputy President has. Just wait for the people. Then, you know, the ministers that are here, the deputy ministers that are here, you'll read a lot of stuff. You'll read a lot of stuff in the newspapers. But I can tell you, when we are together in the GNU, there's no ANC, there's no PA, there's no DA. We are ministers for South Africa. DP, before I come to I want to say to the Premier, I want to be honest. This Premier is an example of how the GNU is working. DP, I called because we want to fix Galvandale swimming pool. We want to fix the schools. I was told 200 things we have to do. I called the Honorable Premier. He said to me, Minister, that is nonsense. Give me 2 hours. Wasn't 2 hours. All the things they ask of us, he sorted out everything. So when you see the pool, he sorted it out. Honorable DP, there was no politics. Him and the mayor of Nelson Mandela Bay, I want to salute you in front of everyone here today. When it comes to service delivery, we must leave politics outside and we must serve the people of South Africa. Thank you for serving the people. I will fail in my duty if I don't recognize the traditional leaders that are here. The Khoi and the San community, they are here. They are taking their rightful place in the political spectrum of South Africa. You are respected, you are welcome, and your presence really makes us all very, very happy. DP, you know, since I became a minister, you and the president, if there's something I don't know, I always ask and you tell me, no, this is how it works. And I've learned a lot from you and the president. But today,
I have a challenge for you on this Human Rights Day. I have a challenge because no president in South Africa ever had the guts. No one. And I think President Ramaphosa and Deputy President Paul Mashatile has the opportunity to do what all presidents were scared to do. In 1984, the apartheid regime, Deputy President, came and they invited the colored people to be part of the tricameral parliament. The colored people said, if black people are not part of this parliament, we shall not join the tricameral parliament. And they isolated the Labour Party under Reverend Ellen Hendrickse. On the 6th of September, in the northern areas, 50 colored people were shot dead, and there was an uprising because they said they want black people to be part of them. Because there's no difference between black and colored. We are one nation. We are one people. We should not allow them to separate us. Colored people are not better than black people. Black people are not better than colored people. When, deep in conclusion, when the apartheid regime, when they killed and hanged Solomon Masangu, they killed and hanged Andrew Rivers. When they killed Steve Biko, they killed Ashley Kriel. When they killed Andrew Zondo, they killed Anton French. When they imprisoned Walter Sisulu, they imprisoned Neville Alexander. When they put Nelson Rolihlahla Mandela in Robben Island, he was the second longest serving prisoner. They also put Harry de Strandloper as the first prisoner on Robben Island. So DP was those words. I want to challenge you today, Honorable DP. Let us fix this division amongst our people. Let us be treated as one nation. kasi ya lo ya vulavulaka holobye Gayton McKenzie a karhi a bumabela leswaku laveka vun'we exikarhi ka tinxaka ta vantima na rixaka ra makhaladi hikuva va karhi va languta eka leswi nga humelela hi nkarhi wa mfumo xihlawuhlawu a hi pfumeli ranga ni hundzela hi ta vuya yisa mahlweni hi mi tisela mbulavulo wo hlawuleka. Kerensele yikulu swinene ya ka OK Furniture sweswi yi sungurile na xitoko xi xaviwa hi xihatla kuma fenichara switirhisiwa swa gezi na swa technology hi mixavo ya le hansi swinene swin'wana swa swona hi mixavo ya le hansi ku tlula ya tifemeli endzela vhengele ra ka OK Furniture ku nga se fika ti 23 March ku na swipimelo. Xava u kuma xiphemu xa wena xa 1 billion rand hi minhlayiso ya ti-Spar Rewards ku ya fika leti 21 April titsarisele eka ti-Spar Rewards kutani u kuma swo tala nkarhi hinkwawo loko u ya ethelini kuma 450 gram bukumu Weetabix original hi 27.99 ntsena u hlayisa 9 rand kumbe 200 gram kumbe 230 gram Nescafe Classic Coffee Granules kumbe Joy Pack hi nga katsi decaf hi 99.99 u hlayisa 30 rand mintsengo leyi yi kumeka ku ya fika leti 23 March loko xitoko xa ha kumeka ku na swipimelo. Vhengele rin'wana ra xirhandza ro xavisa swilunghisa timovha ra Volkswagen ri ta pfula ximfumo hi mugqivela wa ti 29 ta March eGiyani ri le voko ra ximatsi loko wa ku hindza masikete moro loko go ya exibedhlele xa Khensani hi siku leri u ta pfumeleriwa ku ringana ti-shock absorber na suspension mahala tikhampani to hambanahambana lava nehanaka hi ti-parts va ta va kona ku endla nkombiso wa mavekelelo ya ti-parts no tlhela va nyika switsundzuxo ku ta va na mintsengo yo hlamarisa laha vaxavi va nga ta nyikiwa na tinyiko xava swa 500 rand kumbe ku tlula u kuma hot dog na namuleti hi ta pfula awara ya nhungu ku fika awara ya 1 Volkswagen keep on driving. Masanda wena ladies va lava ku tiyisisa leswaku hi vona tingwenya ta ntlangu wa bolo eMzansi kambe University of Western Cape va tshemba leswaku va ta va va khomile hi ku hlula eku heteleleni lowu i ntlangu wa Hollywood Bad Super League ku hlangana tingwenya eka ntlangu wa bolo Mamelodi Sundowns ladies na University of Western Cape ladies hi mugqivela wa 22 Nyenyankulu hi hafu ku be awara ya 2 na ndzhenga twi eka SABC 1 u kuma na hi ku olova eka SABC Plus wu tisiwa eka wena hi ku tinyungubyisa hi SABC Sport. For the love of the game. Tshwane
University of Technology ladies va hlotana na mikutlunya yinharhu kambe Copperbelt ladies va na kungu ro hambana va lava ku tlanga bolo yo saseka va tifambela va ri vahluri eku heteleleni. Lowu i ntlangu wa Hollywood Bet Super League. Hlalela tintombi ta Mzansi ta ntlangu lowo xonga TUT ladies na Copperbelt ladies hi Mgqibelo wa 22 Nyenyankulu hi 10:30 namixo twi eka SABC Sport DTT Channel 4. Wu ta kumeka ku olova na le ka SABC Plus. Wu tisiwa eka wena hi vutinyungubyisi bya SABC Sport. For the love of the game. nkarhi wa hina I kotara timinete ku bile awara ya 1 laha hi langutele ku va hi mitisela mbulavulo nga ta landzela na xandla xa president ku nga Paul Mashatile leva nga kona exifundzeninkulu xa le Eastern Cape laha va nga endhawini ya le Kariega lava languteleke ku va va languta ka mbulavulo lowu va nga ta va burisana na rixaka hi ku langutaka ku tlangela siku ra timfanelo ta ximunhu na ku tlhela ku langutiwa eka leswi swi nga bumaberiwa kusuka le eka holobye ku nga Gayton Mackenzie ku bumabela leswaku ku na vun'we ekusuka ka mfumo wa nhlanganelo mavandla hi ku tisa leswaku va holobye hinkwavo lava ve kona ka ntirho wa siku ra namuntlha va ta nyandza yin'we ku va ku ta tisa leswaku hinkwaswo swi nga humelela hi nkarhi wa mfumo wa xihlawuhlawu swi fanele ku va swi kandziyeriwa ku va leswaku ku va na ntwanano eka nkarhi wa sweswi tikomba leswaku hi nkarhi lowu xandla xa holobye Paul Mashatile a va langutele wa vayima va hi nyika mbulavulo va tikomba karhi na ku tlangela loku nga kona lava nga ku tlangeleni na ntshungu lo nga kona kwale andzaka swona hi langutele leswaku va ta nyika mbulavulo lowu languteliweke eka siku ra namuntlha eka ntirho lowu fanaka u va kona ni ka swifundzankulu hinkwaswo swo hambanahambana atikweni ra Afrika-Dzonga laha ku langutiweke ka ku va ku tlangeliwa na swibumabelo leswi va ka swi ri kona ka ku kandziyeliwa ka timfanelo ta ximunhu hi leswi swi langutele ku va swi andlarela ku angarhela loko xandla xa president a andlala mpimanyeto mbulavulo wakwe eka nhlekano wa siku ra namuntlha mi tsundzuka leswaku ntirho lowu wu va kona ndzhaku ka leswi swi nga humelela hi lembe ra 1960 laha vanhu vo ringana kwala ka 69 va nga vuya va dlawa eve kwala ka 180 va vaviseka andzhaku baleseriwa hi maphorisa hi minkarhi lava vilerisiwa hikwalaho ka ku pasisiwa ka milawu leyi a yi langutela ku va yi kandziyela vanhu va ntima hi nkarhi wa mfumo wa xihlawuhlawu hi leswi swi endleke leswaku siku ra namuntlha ku va siku leri tlangeliwaka eka tiko ra Afrika-Dzonga na ku tlhela ku bumabelo leswaku vun'we hi lebyi byi languteliweke nhlokomhaka leyi nga languteliwa deepening a culture of social justice and human rights hi leswi swi tisisiweke eka siku ra namuntlha eka nkarhi lowu se ku languteliwa leswaku xandla xa president va kota ku va va yima va ta nyika mbulavulo nkarhi wihi na wihi ta langutela ku va ni kongoma lava nga kona la ku tikombaka ku ri na vunyanyuri bya xiyimo xa le henhla hi ntshungu lowu nga ku tlangeleni ka na mincino leyi va yi kombisaka exikarhi ka ntshungu lowu swi nga ku endlekeni andzhaku ka ku va ku ve na swibumabumelo kusuka eka holobye Gayton Mackenzie eka nhlekani wa siku ra namuntlha 18 timinete ku bile awara ya 1 eka nhlekani wa siku ra namuntlha I nongonoko wa mahungu wo hlawuleka wa tiko wa xitleli eka Munghana Lonene FM hi nge se kuma tintambu hi ve hi twela ku ri na swibumabumelo leswi swi suka le ku nga na xipano xa Africa wa vulavula la a hi karhi hi twa hi la Khalanga Pet Matebula va kha va karhi va andlala ka migingiriko leyi nga kombelele ka Makonde ka masipala wa Thulamela lava karhi va kombisa eka ku languta timfanelo ta ximunhu na migingiriko leyi karhi bumabeliwa hi premier wa xifundzankulu xa Limpopo va kha va tshikelela eka timhaka ta ku languta ka timfanelo ta ximunhu hi leswi tiko ra Afrika-Dzonga ri nga langutana swona xifundzankulu xa Limpopo hi xin'wana lexi va kana mitirho leyi fanaka ya ku tlangela eka timfanelo ta ximunhu kasi nkarhi wihi na wihi langutele ku va hi teka tintambu hi va hi mitisela leswi xandla xa president va nga ta hi andlalela swona eka mbulavulo wa bona eka nkarhi lowu loko nkarhi ni languta swi tikomba leswaku mbala va ku va nyiketa nkarhi wa leswaku va kota ku va yima va vulavula na rixaka ra tiko ra Afrika-Dzonga ku languta eka ntirho lowu fanaka leswi nga endleka ka siku ra namuntlha ku tlheli ku va na marito ya nseketelo la amasuka ka swiyenge leswi languteleke ku va swi rhangela ka timfanelo ta ximunhu ku tlheli ku va na ku va ku nyikeliwa ku vekeliwa swiluva eka vanhu lava va nga vuya va khumbeka
eka ku va va baleseriwa elanga la va nga va ku tsundzukiwa mindyangu yaleyo hi leswi swi nga humela ndzhaku loko ku ve na ku tsundzuka loku veke kona ku marito lama ma karhi ma humesiwa hi premier wa xifundzankulu xa Eastern Cape nga Oscar Mabuyane va kha va bela eka leswi ku va va tsundzuxa leswaku mindyangu ya karhi ya kuma ku va yi hola emoyeni eka leswi swi nga vuya swi humelela sweswi i nkarhi wa ku va hi tsutsumela le ku nga na xandla xa President Paul Mashatile leswaku va hi tisela mbulavulo. You may be seated. Thank you. Thank you very much, program directors. Mandibulise, all program directors, Minister of Social Development, Umama Sisi Tolashe, no MEC for Sports, Arts and Culture in the Eastern Cape, Umama Sibulelo Ngongo. Mandibulise, Upremia wase Eastern Cape, Ubaba Oscar Mabuyane, Delicious, Pambili, Delicious Pambili. Mandibulise, Executive Mayor of Nelson Mandela Bay Metro, Umama Ulobishe. Mandibulise, Minister of Sports, Arts and Culture. Ndiyabona bayamthanda la eKarieg, uBabu Kayton McKenzie. Ndibulise, Minister of Justice and Constitutional Development, Umama Mamuluko Kubai. Mandibulise, Minister in the Presidency, Umama Umarupini Ramukhopa. Ndisebenza naye pha e-Union Building, Umama Ramukhopa. Mandibulise wonke uminister abakhona la no deputy ministers abakhona apha namhlanje, amalungu eParliament and provincial legislature akhona apha. Ndibulise all justices of the Constitutional Court and other courts in our land. Chairperson of the Human Rights Commission, Ubaba Chris Nissen, Nimvelo Tete Nati earlier on. Mandibulise, all heads and members of our constitutional bodies in Chapter 9 institutions. Ndibulise onke meya abakhona la namhlanje. We saw no premier Maslele lapho. There are a lot of mayors who are here. We greet all of you and all the councillors who have joined us today. Mandibulise, all our esteemed traditional and Khoisan leaders who are present here with us today. Ndabezit. Ndibulise ODG, heads of department and all government officials from all levels of our administrations. Ambassadors and officials from all levels of our administrations. Ambassadors, members of the diplomatic corps, we greet all of you as well. Leaders of civil society who are here present with us. And lastly, but not least, all distinguished guests who are here and all members of our communities who are here today. Good afternoon, Molweni.
compatriots, it is an honor to be here in the Eastern Cape, the home of the legends, especially in Kareha, a community that exemplifies both the tenacity and the challenges faced by many South Africans. Today, Human Rights Day, commemorating the 1960 Sharpeville massacre, in which apartheid police killed 69 peaceful protesters protesting apartheid-era laws, as well as honoring the struggle for freedom and democracy. 65 years have passed since that day when the world bore witness to the brutality of the apartheid government in confronting those who sought equal economic, political, and social rights. Years later, in what was formerly known as Uitenhage and now Kareha, the Langa massacre occurred on the 21st of March 1985, resulting in the indiscriminate killing of more than 20 people who were fighting for justice against the oppressive regime. The Sharpeville and Langa massacres both starkly illustrates the grave human rights violation by the apartheid government. These tragic events exemplifies the immense human cost of oppression and compel us to renew our commitment to building a society where such injustices are never to be repeated. Following international outrage, the United Nations General Assembly declared the 21st of March as International Day for the Elimination of Racial Discrimination, highlighting global solidarity in the fight against apartheid and a milestone in the global fight against racism. The 60th anniversary of International Day for the Elimination of Racial Discrimination calls for reflection on progress against racial discrimination and equal treatment for all individuals. Compatriots, this year's commemoration theme is deepening a culture of social justice and human rights. It is not simply a slogan. It is a commitment to ensure justice and equitable outcome for marginalized people, requiring renewed commitment from all sectors of our society. It calls on us to deepen our efforts in building a culture that respects and upholds human rights. This requires us to recognize the inherent value and dignity of every individual, regardless of their background, regardless of their beliefs or circumstances. It is important for us to actively confront the systemic inequalities that perpetuate injustice. The fight for rights and freedom transcends national boundaries. It is a global imperative. Our commitment to this cause is reflected in the efforts of countless individuals fighting for justice around the world and in the sacrifices made by many on different fronts, including the brave South African Defence Force troops deployed to the Democratic Republic of the Congo, as well as closer home here in the Eastern Cape, the highest price paid by a human rights activist and whistleblower, Ms. Pamela Mabini, who was gunned down at her home in Gqeberha a week ago. May their souls continue to rest in eternal peace. We shall always remember them. Program directors, in addition, compatriots,
Our involvement in the case at the International Court of Justice highlights South Africa's commitment to international justice. Certainly, the pursuit of a just and equitable world requires continuous dedication, not only within South Africa's boundaries, but also globally. We all have a responsibility to create a world in which justice and human rights are upheld by everyone. The Freedom Charter, adopted 70 years ago, remains a relevant document that should give South Africa's path towards a just society. The Freedom Charter's vision of a society where all shall be equal before the law and the doors of learning and culture shall be open resonates deeply with the ongoing struggle to address systemic inequalities and to ensure equal opportunities for all. It calls for land redistribution. It calls for quality health care and the elimination of discrimination. Flowing from this foundational document is the Constitution of the Republic of South Africa, with its adoption in 1996 marking a pivotal moment in our history. Beyond its provisions, it highlights a pivotal transition towards justice and equality, a change manifested in the creation of state institutions intended to safeguard our democratic and constitutional principles, such as the Constitutional Court and all Chapter 9 institutions. In particular, the Constitutional Court, established through the first democratic constitution and the 1996 certification case, upholds constitutional supremacy and the rule of law, ensuring equal rights for all citizens and just application of all our laws. Its landmark cases reflect a commitment to social justice, shaping policy making and legal landscapes while upholding citizens' rights. Another critical institution within this framework is the South African Human Rights Commission, which alongside the Constitutional Courts celebrate 30 years since its establishment. These constitutional independent bodies are vital instruments for protecting and promoting human rights. They are essential components of our democratic order that reflects our dedication to the ideals enshrined in our Constitution. Our democratic government has also taken responsibility to respect, protect, promote, and fulfill the rights in the Bill of Rights. We have established an environment that strives to uphold human rights and fundamental freedoms for all. Through the adoption of our Constitution, constitutional obligations have been created for the state, distinguishing us from the divisive government of the apartheid era. It is also 30 years since the establishment of the Truth and Reconciliation Commission, which served as a crucial step to address past injustices, promote reparations to victims, and promote reconciliation. While progress has been made in certain cases, significant work remains to be done to fully implement the TRC's recommendations, particularly in addressing systemic inequalities and ensuring that all victims receive appropriate redress. When we were doing our earlier programs this morning, the Minister of Justice said to me, she's going to make sure that she addresses this problem.
She said, I can see that a lot of TRC issues have not been addressed, and I'm going to make sure that I attend to them urgently. Thank you, Minister of Justice, for that commitment. Program directors, restorative justice is a continuous process requiring commitment from all sectors of society. The TRC has been hailed for its innovative approach to holding those responsible for human rights violation accountable and fostering reconciliation amongst all South Africans, a model that has been adopted now by many countries post-conflict. The African Union has adopted the theme, Justice for Africans and People of African Descent through Reparations for 2025, urging South Africa to share its experience in adopting an incremental approach to reconcile past apartheid and colonial history. Compatriots, the pursuit of a just and equitable society is a complex endeavor. While South Africa has experienced notable economic growth through expanding economic participation, the harsh reality of a 81.9 unemployment rate starkly reveals our ongoing struggle against poverty and inequality. This is not merely an economic issue. It represents a fundamental matter of human rights and fairness, demanding concerted and sustained effort from all of us. The lack of economic and employment opportunities has a direct correlation to poverty, and it exacerbates inequality. Government is working to create more opportunities for all citizens through various policies and legislative frameworks. Programs such as the Presidential Youth Employment Initiatives are providing work now to over 1.5 million young people, 70% of whom are women. Other initiatives like National Skills Fund, Disability Program, and the Social Employment Fund also address youth unemployment. Government remains committed to strengthening the safety net for the most vulnerable in our society. We will leave nobody behind. As we commemorate Human Rights Day this year, we are reminded that the legacy of our struggle is not just one of remembrance, but one of action. Across the country, young people continue to step forward to shape the future of our democracy, ensuring that the rights enshrined in our Constitution is not just theoretical, but truly lived. One such initiative is the Mandela Sobukwe Leadership Camp, currently taking place at Nelson Mandela University here in Gqeberha. This program, hosted in partnership with the Department of Higher Education and Training, Health, and Nelson Mandela University, brings together students, leaders from universities, TVET colleges, CET colleges across the Eastern Cape. This leadership program is about more than just discussions. It is about preparing young leaders to champion civic engagement, ethical leadership, and economic justice in their institutions and communities. As we reflect on the theme, deepening a culture of social justice and human rights, we must ensure that we continue to empower young people with the correct tools, platforms, and opportunities to become the leaders of tomorrow. Leaders who, like Nelson Mandela and Robert Sobukwe, do not just accept the status quo,
but actively work to transform it for the better. I commend the young people in this program, whom I'm told are here in this stadium today, but also all those across the country who continue to fight for dignity, for justice and progress. South Africa's future is in your hands, and today we celebrate your voices, your leadership, and your unwavering commitments to human rights. We are proud of you. Compatriots, building a just society involves ensuring continued access to critical services such as electricity, water, and sanitation, housing, to improve the quality of lives of all citizens. Our government has made substantial progress towards achieving these rights. Between 2011 and 2022, access to water rose to 88.5%, whilst access to improved sanitation reached 80.7%. But we know we have to do more. We have to do more to reach even areas like where we are in Kariga. We are also working to increase access to affordable housing through initiatives such as First Home Finance, which is about the provision of service sites for qualifying beneficiaries, small-scale affordable rentals, and other strategic interventions that go beyond legislative measures to address more than 2.4 million housing backlog. Compatriots, it is important to remember that apartheid had a huge economic impact due to its systemic dominance, marginalization, and dispossession. The Native Lands Act of 1913, a cornerstone of colonialism and apartheid, restricted land ownership and occupation by black South Africans, leading to forced removals and the creations of native reserves, ultimately paving the way for further racial segregation. I'm happy to hear that the Premier is already addressing the issue of land that was raised by those communities that are here today. Thank you very much, Premier, for doing that. Program Directors, our land reform agenda is therefore a crucial step towards healing the historical wounds of the past, as it acknowledges that land dispossession remain one of the most lasting and difficult legacy of that era. The Expropriation Act, signed into law by President Cyril Ramaphosa in January this year, signifies a shift towards a more inclusive approach to land ownership, incorporating the principle of public interest in land acquisition and demonstrating a commitment to social justice and redress. We would like to reiterate that South Africa, as a sovereign state, would not disregard its policies and activities aimed at rectifying historical injustices due to external pressures. We are confident that we have chosen the correct path to establishing an equitable society, and we will not deviate from it. Abantu bakithi mabanikezwe umhlaba. Abantu bakithi mabanikezwe umhlaba ukuze bazolima
bakhe nezindlu kulowo mhlaba. Program Directors, the National Development Plan further emphasizes the importance of land reform in unlocking the potential of the agricultural sector to drive dynamic economic growth and create employment opportunities that contribute to more just and prosperous future. Siyazi ukuthi baninzi abantu abahlala ezilalini in rural areas, they need land for agriculture. They want to be farmers. So let's make sure that they get the land so that they can farm. It also necessitates robust and accessible infrastructure that connects communities and empowers citizens. Adequate infrastructure that connects communities and empowers citizens is very important as we move forward with our programs, but also protecting human rights and fostering a more equitable society. While we acknowledge the significant infrastructural backlog that have hindered progress in this area, the 940 billion rands allocated to infrastructure over the 3 years, along with 102 billion invested in current projects in infrastructure fund portfolio, will be crucial in addressing these shortcomings. Nemvelo Minister of Finance, uthe in the next 3 years, uzawi spend le mali. 940 billion is close to 1 trillion rand. Uzawi spend in economic opportunities, supporting infrastructure so that our people can get jobs. Compatriots, the significance of these funds will ensure that we invest more in water and sanitation infrastructure, human settlements, building houses, renewable energy, recreational, heritage and maritime infrastructure, upgrading roads, refurbishing state-owned infrastructure, and health facilities, to mention but just a few. Our social justice strategy must focus on equipping citizens with the knowledge and skills necessary to access opportunities and build a better life for all. In this regard, education is paramount. By strengthening our education system and addressing challenges such as scholar transport and malnutrition, we can create pathways for equal opportunities. In this regard, the full implementation of the Basic Education Laws Amendment Act 2024, known to many of us as the Bella Act, will promote early childhood development by optimizing and strengthening foundational learning. Ongoing efforts to increase access to education through mobile classroom and eliminate pit toilets. I heard someone was complaining earlier about pit toilets. So this law is going to help us eliminate those pit toilets. The Department of Basic Education launch of an application in 2024 to track pit toilets eradication is critical for fostering a more just society and ensuring safe school environment, particularly for our young learners. We are also happy about projects similar to the one that Minister Mackenzie was showing us this morning, providing facilities for our young children. Because when they are in school, they must learn, but they must also have time to get involved in sports and arts and culture and other activities. Thank you, Minister Mackenzie, for that project. I know that other ministers are going to be
also contributing to this project because Minister Mackenzie said it must be done in all schools throughout the country. We must provide these facilities. Program directors, additionally, the Department of Basic Education is committed to ensuring quality education for all children, especially those in rural areas. The Department of Basic Education is also reviewing scholar transport policy to better accommodate learners with disabilities. The goal is to make education accessible and tangible for everyone, regardless of their social or economic status. We cannot achieve social justice without actively including and uplifting those who have historically been marginalized in our society. This imperative is pertinent when we consider the dimensions of poverty, inequality, notably the experiences of women in South Africa. We must acknowledge progress made in the urgent need to tackle gender-based violence. The Human Sciences Research Council first national study revealed the widespread nature of gender-based violence, impacting women's access to justice and highlighting the need for collective action. Addressing this crisis requires strengthening institutional capacity, especially within law enforcement agencies, and a comprehensive response. We acknowledge the recent findings of the Public Protector, highlighting administrative deficiencies in its report on gender-based violence. Our systems must indeed work for the people. The National Prosecuting Authority, the NPA, has high conviction rates for femicide, intimate partner femicide, and sexual offenses, demonstrating a strong commitment to justice. The National Council on Gender-Based Violence Act of 2024 further strengthens this commitment. Program Director, we must also urgently address the critical challenges in the justice system, including tackling DNA backlogs and expanding access to Zela care centers to ensure that survivors receive both support and justice. The 2022 Presidential Summit on Gender-Based Violence and Femicide highlights the importance of economic empowerment in combating this pandemic. Despite progress in women's representation in middle and senior management positions, particularly between 2019 and 2023, significant work remains to be done to achieve full gender parity. This requires sustained efforts to empower women economically and address the root causes of gender-based violence and femicide. Malibongwe. Malibongwe. Program directors, to establish a society where all individuals can live with dignity, security, equality, we must actively challenge systemic inequalities that are harmful or who have harmful norms that perpetuate violence against women and other vulnerable groups. We have noted that gender-based violence and HIV/AIDS are interconnected issues, disproportionately affecting all these vulnerable groups. The recent withdrawal of PEPFAR funding by the new USA administration, which currently funds about 17% of South African health programs, may exacerbate this situation, threatening access to essential health care services. This highlights an urgent need to build a resilient and self-reliant healthcare system. So singahlale sikhale ukuba asazoyithola imali ebuya eMelika.
masimeni ngeenyawo sizimele thina siyabantu basemzansi. Awuzawuqhubeka lama program we-HIV AIDS bazawuqhubeka bathole i-treatment abantu abaku i-treatment HIV AIDS noma laba basemelika bayathanda noma abathandi izawuqhubeka le program iqhutshwa sithi sabantu basemzansi Afrika. Program Director, what we will do as a government of national unity is to ensure that we commit ourselves to a pro-poor budgeting strategy that directly enhances the lives of the most vulnerable by directing resources towards those in need, thus making human rights a tangible reality. Embracing a culture of social justice and human rights requires active participation from all citizens. Our democratic government gives previously excluded communities a powerful voice, stressing the critical importance of participating in collectively molding our country's future. Sifuna ukuhamba na wonke umuntu, ashiye umuntu emuva, as we mold this new democracy, as we entrench democracy in our country and build a better future for our people, we must leave no one behind. Active participation is not just a right, but a responsibility to uphold the ideals enshrined in our Constitution. Program Director, the 2024 elections highlighted the challenges we face in promoting active citizenship and fostering a culture of participation and accountability. I'm raising these issues because we noted that out of 27.2 million registered voters, only 16.2 million cast their votes. Bakhona abangaphumanga ezindlini ukuyovota. It's important that we must all come out, let us all participate, because that's how we are going to shape this country. That's how we are going to ensure that we build democracy together. Program directors, even amongst these challenges, the formation of the Government of National Unity demonstrates a powerful response to the call for collaboration and partnership. The message from all our people was very loud and clear: work together. That was the message we got. So as a Government of National Unity, we have to work together because that's what our people want. The Government of National Unity thus represents a direct response to people's desire for unity in tackling our nation's most pressing challenges. The GNU is committed to implementing 3 strategic priorities. The first one is inclusive growth and creating jobs. Second one, reducing poverty and addressing the high cost of living. And lastly, but not least, to build a capable state that is ethical and developmental, that will prioritize at all times the human rights of our people. The success of the GNU's ambitious agenda depends on the active participation of each and every citizen. In the same spirit of participation, the President will, later this year, lead what we call the National Dialogue. We will ensure that this dialogue is inclusive and allows everyone to contribute to what we need to do to build a country of our dreams. Kule dialogue, sizoba uhulumeni sodwa. We are going to work with NGOs,
We are going to work even with political parties that are not in government. We are going to work with all parties that are in parliament, but civic organization as well as foundations, some of them that are led by our former leaders. Sawusebenza nawo wonke umuntu ukuba sihlale kule national dialogue sithethe ngenkinga zomzansi Afrika. Sithethe nokuthi le inkinga zomzansi Afrika solungisa kanjani ukuba siphumelele siye phambili. Even the traditional leaders, the Khoisan leaders, will be at that dialogue. Even the priests, leaders of religion, will be at that dialogue. Everybody will be there. The task before us, therefore, requires a unified effort, a partnership between government, civil society, also business people. We want to make sure that business people are also there at that national dialogue. So this national dialogue is going to be a representation of all citizens. Let us embrace our individual responsibility to shape our nation's future by exercising our democratic rights and working together to build a South Africa where social justice and human rights are not merely ideals, but are a lived reality for all of us. Let us continue to be champions of social justice and human rights. Those who were carrying placards earlier, the Premier has already addressed them to say, work with us. I'm going, in addition to what the Premier has said, I'm going to be talking to the Minister of Land and Rural Development to be able to work with the Premier to address not only the challenges of those people who are having placards this morning, but everybody who has a challenge of land in this province must receive our attention. Program Director, in conclusion, I want to say on behalf of the President and the whole of our government, I wish all of you a happy and memorable Human Rights. May we continue to enjoy the day, but let us never forget those who sacrifice with their lives to ensure that we enjoy this democracy. Siyabulele. Isweswo va karhi va gimeta xandla xa President Paul Mashatile lava va aka va ri va vulavula eka siku ra ku tlangela timfanelo ta ximunhu lava karhi va mabela leswaku ku fanele eka siku leriwana I siku leri ku tsundzukiwaka migingiriko leyi nga kala yi humelela ya ku lwisana na milawu ya mfumo ya xihlawuhlawu leyi humeleleke eka malembe ndzhaku hi nkarhi wa mfumo ya xihlawuhlawu la a yi lwisana na timfanelo ta ximunhu la va tlhela va kombisa leswaku ku hlaseriwa ka vanhu ve le ndhawini ya Langa na vanhu ve le ndhawini ya Sharpeville I swikombiso swa ku lwisana timfanelo ta ximunhu u tlhele va tsikela ka timhaka ta leswaku ku laveka ku va ku lwisana timhaka leti a ti ri kona to ta xihlawuhlawu no tiyisa leswaku na vun'we lava bombeleke leswaku tiko ra Afrika-Dzonga ri langutele ku va ku tshama ndhawini laha va ka na vun'we va tlhele va kombisa ka leswaku tiko ra Afrika-Dzonga ri tshikela timhaka ta ku tiyisa leswaku ku va na vun'we no hlonipha timhaka ta ndhavuko na mahanyelo ya vanhu hikuva va xixima ndhavuko ya van'wana vanhu no tlhela va bombela leswaku tiko ra Afrika-Dzonga ri siseketela ngopfu timhaka ta ku va ku ri na vun'we hikuva ri rhurhela masocha ya tiko ku va ya ka matiko la ku va ka kandelwa timfanelo ta ximunhu I tlhela bombela leswaku va na ku tiyisa leswaku vululami byi fanele ku va byi yisiwa eka vanhu lava fanele va kuma vululami leswaku timfanelo ta vona ti nga kandzeriwi va tlhela va bombela leswaku simekiwa eka khoto ya vumbiwa leyi veke kona hi lembe ra 1996 a ku ri tindlela to tiyisa leswaku timfanelo ta ximunhu
ta xiximiwa no tlhela ku simekiwa commission leyi languteleke ku lwisana timfanelo leti seketelaka ku lwisana timfanelo ta ximunhu hikuva ku tiyisa leswaku leswi swi nga ta swi vuyerisaka ku seketela ku va timfanelo ta ximunhu ti ximiwa laha tikweni hi ku tiyisa leswaku ka malembe yo ringana kwalomu ka 30 commission yi te na tindlela to hambanahambana na swiyenge swa le tlhelo ku ta tiyisa leswaku timfanelo ta ximunhu ta seketeriwa va tlhela va kombisa leswaku kwala ka 31.9 wa ku pfumaleka mintirho laha tikweni i ndlela leyi kombisaka leswaku tiko ra tikeliwa ku va ri lwisana na vusweti hikwalaho ka ku tikeliwa ka ikhonomi kambe va tiyisa leswaku ku na tindlela leti ti simekiweke ku ta tiyisa leswaku mintirho yi va kona no lwisana na vusweti na ku tiyisa leswaku kungu leri va ka kona ra president na swiyenge swa le tlhelo ri ta tiyisa leswaku ku va na ku tumbuluxa ka mintirho la vanhu va xisati va nga ta vuyeriwa hi ndlela ya le henhla hi ku tlhela va bumabela leswaku ku na nongonoko wa tiko hinkwaro lowu va ka kona endhawini le Gqeberha lava tiyisaka leswaku ku seketeliwa ndlela ya ku humelerisa vurhangeri bya vantshwa leswaku va nghenela ka minjhekanjhekisano no tana milawu ya ku tiyisa leswaku tumbuluxa vurhangeri lavanene na ku tlhela va tiyisa leswaku ku pfumaleka mphakelo wa mati nkululo na tiyindlu na swin'wana leswi fambelaka mhaka ta vukorhokeri hi leswi swi va ka ntlhontlho lowukulu swinene kambe va tiyisa leswaku kwala ka 86 wa tiphesente ta mphakelo wa mati kumbe ta swilaveko swa mati leswi va kona laha tikweni na timhaka ta ku languta timhaka ta nkululo swi le ka 87 wa tiphesente kasi swin'wana leswi va tlheleke va swi bobele eku tiyisa leswaku mfumo wu ta na minongonoko yo ku ta lwisana na ku va ku pfumaleka ka misava hi ku tiyisa leswaku ku simekiwa kumbe ku sayiniwa ka nawu wa ku vuyisela misava hi president hi yin'wana minongonoko leyi languteleke leswaku maAfrika-Dzonga va langutele ku va va vuyiseriwa misava ya vona endzhaku loko hi nkarhi wa mfumo wa xihlawuhlawu ku ri na lava vavisekeke mimoyeni ku va tekeliwa misava ya vona leyi ku ri ndlela ya ku va yi va horisa no tiyisa leswaku ku ta yisiwa ngopfu timhaka ta vurimi eka vaakatiko lava nga ta langutela ku va vuyerisiwa misava na ku nyikeliwa misava a va nghenele ngopfu ka timhaka ta migingiriko ya vurimi no kombisa leswaku kwala ka 940 mabiliyoni tirandi leyi bumabeliweke kusuka ka holobye wa swa timali hi leyi langutele ku va yi vuyerisa eka vaaki hi ku komisa leswi va ka va kombisa swona va ka va kombisa leswaku hi leswi nga ta vuyerisa eka vaaki na ku tiyisa leswaku ku ta herisiwa na swihambukelo leswi va ka kona swa magoji eswikolweni hi ku tiyisiwa ka ku sayiniwa ka nawu wa bela hi ku tiyisa leswaku vaaki vana va ta kuma tidyondzo letinene ku antswisa hi tlhelo swa vutleketli bya vana va swikolo na ku tiyisa leswaku ku xanisiwa ka rimbewu na madzolonga ya rimbewu na ku hangalaka xitsongwatsongwana xa HIV leswi swi va bumabeleke leswaku swi ta langutela ku va swi herisiwa hi ku tiyisa leswaku vaakatiko va Afrika-Dzonga va nga tsemeki nhlana hi ku tsemiwa ka nkwama wa pfune swa timali wa ku lwisana xitsongwatsongwana xa HIV hi leswi va karhi va kombisa swona hi komisa hi ku tiyisisa leswaku hi swin'wana leswi nga ta va swi bumabeliwa hi ku va ku tiyisa leswaku tiko ra Afrika-Dzonga a ri vi leri nga ta languteliwa njhekanjhekisano wa rixaka lowu nga ta va kona tihosi vurhangeri bya ndhavuko hambi ku rixaka ra makhoyisana hi leswi a va karhi va kombisa swona hi komisa eka ku tlangela siku ra timfanelo ta ximunhu hi ndlela ifike makumu eka nongonoko wo hlawuleka wa tiko wa xietleli leyi ta tindleveni ta wena eka nhlekani wa siku ra namuntlha hi vuhumerisi amoyeni kusuka ka Misho Justice Mashinzwi amchini na yena nkulu wa Moni Dyondzani Mugwambane muhumelisi nkulu Tsundzukani Nkuna mufambisi wa tiko wa xietleli Khosina Mthombeni mina ni manyika hi mbita Ernest Timbane sweswi ku landzela mahungu ya misava eka nhlekani wa siku ra namuntlha na Cecile Liyanhlavangwane tiphineni 4-day price slash ya ka Usave yi vuyile hi mimpukuto leyi fambaka emahlweni ya lembe hlayisa ku fika eka 50% ku fana na rooibos kumbe black tea ta Ubrand hi 15 rand yin'we hlayisa 9 rand 750 gram ya Nola mayonnaise hi 32 rand hlayisa 11 rand na 2 kg ya Safe hand washing powder hi nxavo wa le hansi wa 45 rand hlayisa 15 rand yi kumeka ku fikela hi ti 23 ta March mi nga kayeli eka ku hunguteriwa ka mixavo ka masiku ya mune ntsena eka Usave.
ku ringana 90 wa timinete vamakhelwane va nge tovelani munyu vafana va Hugo Bros va hlotana na mikutlunya yinharhu kambe dikwena va la ku va nyumisa lowu i ntlangu wa FIFA World Cup 2026 African Qualifier hlalela vulala endzeni ka rivala loko hi tsundzuka siku ra timfanelo ta vanhu Afrika-Dzonga va tlhuvisana na Lesotho ravuntlhanu ra 21 Nyenyankulu hi awara ya 7 namadyambu twi eka SABC Sports DTT Channel 4 S3 na le ka tiradio ta SABC u nga tlhela u kuma ku olova eka SABC Plus wu tisiwa eka wena hi vutinyungubyisi bya SABC Sports. For the love of the game. vuvabyi bya chukela byi hundzuka xivangelo lexikulu xa mafu eAfrika-Dzonga. Awara na awara vanhu va kwalomu ka vanharhu va lahlekeriwa hi vutomi hi ku ka vuvabyi bya chukela etikweni leri. Leswi swi vula leswaku hi lembe vuvabyi lebyo chavisa byi hundza na vanhu vo tlula 30,000. Lowu i ntungu lowu nga biki huwa lowu lavaka leswaku hinkwerhu ka hina hi hoxa xandla. U nga tivutisa, xana ni nga endla yini tanihi munhu ntsena? Pima ndlela ya ku dya swakudya na swona leswi nga tala chukela naswona u tiolola. Hungu leri tisiwe eka n'wina hi va ndzawulo ya rihanyo ya rixaka. Swa hlamarisa ku ri ku pfuniwa nyana swi nga cinca swilo hinkwaswo ku pfuniwa swi ku susa endlaleni ivi u tikuma u xurhe ku xurha u rivala hi Tuslai ivi u tikuma u khome lofo hinkwaro wa rikwerhu hi FNB Easy Pay You u xava lofo ra xinkwa hi 99 cents eka Pick n Pay vhiki na vhiki naswona FNB yi ta hakela mali leyi nga sala hikuva ha swi tiva leswaku munhu a nge gingiriki a khomiwe hi ndlala. Pfula FNB Easy Pay You account erhavini ra le kusuhi na wena ku pfuna swi cinca swilo hinkwaswo ku na swipimelo naswona ku na swinawana swa ku kuma mimbuyelo. FNB i xiyenge xa First Rand Bank Limited i vaphakeri va vukorhokeri na valombisi va timali lava nga le nawini. Mahungu eka SABC ya tiyimele ha woxe a ya voyameli etlhelo ro karhi. Mahungu na Lilian Hlabangwani. Enxikani mi yingisa mahungu ya awara ya mbirhi hungu leri rhangeke mahlweni ka awara leyi maphorisa ya xifundzeninkulu xa Limpopo va vula leswaku va tilulamiserile ku vona leswaku ku va na nhlayiseko tanihileswi xipano xa